Reka turabe Said Nibazonkiza niwe afite umupira atangiye ijya pasano kwa Juma Niyonzima. Reka turabe umupira kwa Said Nibazonkiza hagati mu kibuga. Said Nibazonkiza amaze kumaka umupira mugire tackle nziza. Reka turabe rimwe kabiri gatatu Burundi Sport Dynamique ari kwitwa Ramadan Kizimana kino uno mupira ndawubona. Reka turabe Benjamin Rukundo agwanira umupira n'umukinnyi w'inyuma wa Burundi Sport Dynamique ariko Benjamin Rukundo amaze gufata umupira. Benjamin Rukundo rimwe kabiri gatatu Benjamin Rukundo tangiye pass ko Seniragira Hussein rondera Said Nibazonkiza gukiriza Said rimwe kabiri Nyaragira yinjire muri surface de réparation ariko hano bakinyi b'inyuma ba Dynamique ati wapi. Reka turabe hariya ni set rimwe kabiri gatatu set wa Burundi Sport Dynamique none contre attaque rimwe kabiri gatatu reka turabe takajya gapira ariko Ramadhan Kizimana ahagaze neza ati uri kujahe wa Ramazani wo muri saison iheze siwe Ramazani wo. Reka turabe ni Mitabakana Aristote. Oh la la, Mitabakana Aristote amaze gutakaza umupira Burundi Sport Dynamique ni contre attaque rimwe kabiri gatatu tangino pasa no ku ruhande injira muri surface de réparation ariko uwitwa Misra koze umupira muki mukona kisigare bien Dynamique. Said Nibazonkiza rimwe kabiri gatatu ino ni attaque rapide ya pasari arondera uwitwa Benjamin Rukundo muri surface de réparation ariko amaze kuisokamo. Benjamin Rukundo rimwe kabiri gatatu tanga karoga centre como tukira itsinda biboneka neza yuko defense y'umugwi wa Burundi Sport Dynamique yitsinze igitsindo. Benjamin Rukundo yateye umupira uno mukinyi yambaye nimero 6 Musa Bise Geta aciye yitsinda igitsindo. Igitsindo ni kimwe cha Vitalo Football Club kubusa bwa Burundi Sport Dynamique. Ni igitsindo bitsinze, ni igitsindo kabisa bitsinze. Dera uyu yitwa Seleman Nahimana. Said Nibazonkiza bafise umupira muri karo kanya. Reka turabe Said Nibazonkiza atangino pasa no kwa Elvis Rukundo. Elvis Rukundo yegera muri surface de réparation ariko uwitwa Paul Vincent tinakwanye n'ubo ni Vitalo Football Club bari hafi ya surface de réparation kwa Said Nibazonkiza. Said Karnare kuishoto umunyegori yitwa Votio Izonkiza ati wa musaza uri mubiki ntegerezwa kuzibira no arashaka kuvuga uti reka nipime ndabe mbega ubumenyi mfise muri football nivyo imi. Said Nibazonkiza Said ucha kuruhande abafana bakoma basati umusaza aragerageje shoot ya aya n'amashuti abiri rimwe ryo kuri match ya Tanzania yararigerageje. Ishuti rya mbere ndayigereranya n'ishuti yateye uwitwa Andre Onana ararikuramo kuri match ya Cameroon. Irigira kabiri niryo kuri match ya Tanzania umupira waciye nuvuga hanze ariko n'amashuti ariko agerageza guterera ariko uwo ni Said Nibazonkiza aronse coup franc estimation ku metero 35 werekeza ku igori rya Votio atari umwe mu bakinyi bazi gutera ino mipira. Umwe mu bakinyi nimba mwibuka kuri match ya Centrafrique hari kuri zo metero nyene ariko hari mu mvura umupira wagiye uradunda shurinjira. Reka turabe Said Nibazonkiza araza gutera cyangwa araza guha abakinyi yashimye guha abakinyi bagenzi we tangiye pasa ariya witwa Zokora ariko Zokora we Zokora Zokorinyo arikaragerageza kwishura bino bibazo. None womenya gute ubumenyi bw'iwawe muri football utari ko urishura bino bibazo? Andika muri commentaire mbega igori ndipima metero zinga. Reka turabe Said Nibazonkiza rimwe kabiri gatatu arondera Didier Zokora rimwe kabiri esho Korita kumwapa Uzomela menase twari chango. Oh la 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 la, Elvis Rukundo yarabajije Votio Izonkiza shiti se kumwamba. Oh la la, quel match. Oya ipoto nipima imetero 5 izo ninke turi ku metero ndwi. Reka turabe Said Nibazonkiza arondera Mitabakana Aristote rimwe kabiri gatatu muri surface de réparation ariko umunyegori Votio ati never and ever
ndababwira ati ni connaissance none mushaka ko tumenya umupira tumenya abakinyi ntitumenye ibiwugize ni vyiza ko tubimenya. Nk'ubu Aristide nawe ndakubajije nimba ubishoboye muri commentaire wandike ibalo sport dynamique rimwe kabiri gatatu ruwitwa Paul Vincent terujya mupira ariko ku mutwe hariya ni ku munota wa mirongo ni ku munota wa 42 w'urukino. Vitalo Football Club kimwe igitsindo Dynamique bitsinze Musa Musa what amazing goal, what a goal, what a shot, Musa abasaza basazana umupira, abasaza basazana amashuti. Uyu ni Musa uyu ni Musa arenze imyaka 30 ariko ishuti ateye hari n'abana b'imyaka 20 batubiteye. Hari abasaza basazana amashuti, igitsindo ni kimwe ku kindi. Musa Vitalo Football Club rimwe kabiri gatatu Benjamin Rukundo njambo serivisi parasa karagapira ariko aba ikikona kick. Turabe Suarez Marquez Rugemi Ntwaza pero garukano kwa Elvis Rukundo Saidi Bazongiza arondera Benjamin Rukundo karagapira ariko wapi ya ugarugwa n'abakinyi b'inyuma ba Dynamique. Umupira kwa Elvis Rukundo, Elvis arondera Saidi Bazongiza, Said tanga agapasi keza cyane hano kuwitwa Benjamin Lindura kwa Messi rakoze kata centre ariko piraria yanika usora ariko gifiswe na Mitabakana Risot rimwe kabiri gatatu bananiza ariko Paul Vincent abankiye igice cya mbere umuhagarikizi Dieudonné Kwizera ati c'est la fin. Yes, murakoze cyane na cyane mwebwe mwese muriko murakurikira Akeza Sport. Tukaba tugarutse mu gice cya kabiri. Ndabona Dynamique reka turabe hariya Saidi Bazongiza niwe afise umupira muri kano kanya, tangi rya pansi hariya kwa Juma Niyonzima kwa Irakoze Ami Junior katojya mupira ariko garukano kwa Yannick na Saidi Bazongiza tagiye pasi ngo Didier Sokora ariko corner kick. Said akaratanga udupasi twiza. Didier Sokora muri sirifato reparation, Didier Sokora ariko petit filet. Alek bari mu kibuga, ritme yabo itegerezwa kujana nanje. Nimwe nama nkunda kubwira na cyane abantu baba bari baradukurikira, iyo ritme ya match sivyimbeshere, ritme y'iyi match iri down muri kano kanya, nta mpamvu nimwe yo gushiramo Said shot ariko wapi. Impinduka hariya, Said Bazongiza asohoka, publike ya bamwe mu bari hano kuri Stade Intwari bamukomera amashi. Said Bazongiza mukomera amashi, publike mukomera amashi. Umusubiriye n'uwitwa Martin Nziza ananwasa umupira, tanga kajya gapasa hariya barondera Gakarijuma muri serifato reparation, Gakarijuma ariko gatota karagipasi gol ariko wapi kabisa. Body centre kina
Niragira Hussein, umupira ufiswe na Himana Selemana, aze gutakaza umupira ufiswe na Lievin. Lievin tanga agapasi kwa Ninziza Martin. Ninziza Martin arondera uwitwa Irakoze Lievin, yinjira muri serivante ariko isotanga pasi ariko yabaye yo aratswe kandi kwitsinda. Ugaruka Dynamique, Roger Bigirimana. Bigirimana Roger kubita ruvuga ariya kwa kinyi binyuma Burundi Sport Dynamique. Irakoze Amisfo Dio abanyiki hariya ni corner kick. Niragira Hussein, ishoti corner kick. Yaragerageje gutera Hussein. Turabe hano ni Martin Ninziza. Martin katasante kumutwa basi wapi kabisa. Basi la Leonard. Oh là là, Vitalo Football Club ariko barahiki gitsindo. Pukom Dynamique. Reka turabe haya Roger. Igice cya kabiri nka cyose bisa nkaho Jean Marie tamuntu aramubaza cyane. Juma Niyonzima upira hariya kwa Bazira Leonard. Bazira Leonard muri serivante reparation bekaragata tere ariko wapi kabisa. Dynamique no gukora contre-attaque vyanse biciye bituma novuga bafata umupira Hussein atera hariya Vodion arawufashe. C'est la fin de cette rencontre. Kimwe ku kindi hagati ya Burundi Sport Dynamique na Vitalo.